Kani ka mas bukut in doa ni ka mata jinjat thai ka man sim chung i Daniel Nongrang. In sim jing ruai sang mas bukut nomor lais pak sapulai. Lais pak sapulai. Ruai utrai jing ruai batem lai, ruai jam yau kat lai kat yai. Ruai utrai jing ruai batem lai, ruai hallelujah. Go by to play to shadow. Basyong ulungdo ulong kadak ba im jong kajing I kabami na kadonod bakut u Jesu ong u John Mary Vianney bakut kaman step kabasngaw tenat bad bakal kuya pi baro da kajing sokmen bad kadonod kabadap da kajing I nga pediang sa phaya pi baro asya kane kajing kawai bakut jong ka Eucharist bakut u John Mary Vianney bakut u ong unong aplang brod bopha u bakat kum kadonod u blay u day kaspa ka bakraw tam ka ba u blay u bopha u laban ay ha ka parish hoot ha kane kasngi ka balang katlik jangi kala sya panitenat bat sya panrispa da ke jingyo banta ki bakordor jong bun ki lengdo ki bala IT puraya lade haka jing syakriya ublay bat ya kabalang. Kajing don jeng kiling do bakut kapen pau syaya kabor bakraw bat bapen im kabadon haka may balang jongi. Shisha kalong kabapla banyo I ya kajing ay tilud jongki. Kajing yatu kana jong kajing im uviani bakut kaya tu hangi ba uday ubri ubadap ta kajing syarhyam ha kajing syakriya ublay kajing ik kajing yansya kabaklem kut bat kajing sneurit wadla uduna kajing stat ndrei udon kajing long bakut bakordor bat kajing jeluman sim ha kalyang kajing ngay ulayalap da kaktin kabasuk ban sneu tu da kabapen pendon kam yakin nuksa bat kidur na kajing im kabaman kasngi Kito ki ba yalam daw man simba kuit ki la aban snow tu ya ki ki ba uru kuit ula kren bat pen bena mensua. U John Vianney ba kuit
Uday ubri ubadap da uman sim jong ublay. Ula paunam na mal ka bor jong u ban pule ka do no jong kibriu ban tip ya ka jingjia ki ba dangwan. Uviani bakut ula ong unong ap lang brod ba pa ula long unong ap lang brod kat kum ka do no jong ublay. Ulungdo umday na kabanta jong uhi ayala de hi ya ka jingmap ya kipop pendep ya ki sakramen na kabanta jong uhi. Ulungdo umday na kabanta jong uhi, hendray uday na kabanta jong pi. Katkum kane ka jingkren jong ubiani bakoy, kaparis jong yi kalalong, kabalakirku na mar ka jingdon jong kilungdo asablay jong yi. Reverend Father Juby Matthew, Reverend Father Lijo Philip, Reverend Father Nicholas Mayong, wadada umdon hang nebat ngiru. Kilundo ki badap da ka jingik ya ublay badap da ka mansim bakoy. Hakane ka sngi kabalang baro ka way karakhe ya ka sngi burom jong kilundo baro kamtam ki parish priest. Te hakane ka por ni sngew ban ay kublay ka sngi burom basuk bad bakamen ya pi baro ko padar ba ik jongi. Kajing im jong pi kumulungdo kalawanra ya kajing ik bat kajing isin jong ublay syangi bat sya ka parish jongi hakane ka parish mauklam. Ngis ngu shisha ya kajing tre shitom jong pi bat ya kajing long kloy jong pi ban syakri haman lakipor na kabenta ka burom ublay. Pilapan ihok yangi lengba ka nuksa jong ka jing im jong pi ba kajing im balakentang jong pi kum ulungdo kalong na kabenta jong baro. Hakane ka sngi, ngibu ka jingduway na kabenta jong pi. Knang ba, hakisngi ban wanru, pindang long ki basirhem bat ki badap da ka jinshlur ban ay u Jesu siya kibriw baro. To ublayin pan sle epi da ka bor bat ka jingkerku jong mansim bakoy. Hakane ka sngi, ikan mauru ya baro kilungdo haka diocese jongi bangi duway ba baro kilungdo kibalapan kentang bat kibalapan sle daw man simba kuy kinyo ajing kemen haka jing ay singob ha jong jing long lendo jongki to ublayun ay ki ka jing isin ay ban im ya ka jing im kabakoy daga jing ya sai jong ubiani bakoy na kabenta baro kilungdo kamtam ngibu halor ka duwan ublay ki fadar jongi Father Juby Father Nicholas bat Father Lijo. Hakane kapor tungin duway na kabanta jong ki ban kerpadya ublay ban kerkuya ki hakane kamas bakoy. Nga kerpadya i Father Juby ban yalam yang siya kamas bakoy. Sengpayang. Ublay shibun sister na kabenda ka tin lambrang hakane ka sngi buram jong lindo soblay baro satala ka parte namar ka sngi buram jongo John Mary Vianney Bakuy iduay nagabinda Mary Sunday solam piao badega sngi kha jongi minda ka sngi iduay nagabinda ki inga sen jong fulgen khat bani bad delfina rundong bad baro ki kun gikti iduay ru nagabinda Father Nicholas pang khagini ki sngi ba inio jingoi jingkhia kloi bangi duay karpang na benda jongi kadeka sngi buram jongi minda ka sngi kumu parish priest jongane ka parish but ngi sngo ai kuble naga benda bahara ka jingai jingarshan jompi yakilindo haga retreat center haga parish but nagaliang jongi Father Lijo ben mangaro ngi ai kuble nagaliang jongi retreat center naga benda ka nega sngi kabapi kin mau yangi pi duai na benda jongi daga jingri uble ngi khot karpat yaga jingdon jongu Jesu halo jongi halor ki inga sem jongi ha kerteng upa baru kon baru mensiam bakuit Amen. kajinga jongu trai jongi Jesu Christ bat kajingi jongu blai lem bat kajingi sulok jongu mensiam bakuit kindon rengka bat pi baro Rengkad bat piru. ko himmen ko para kat bangira ke gas ngi buram jongu John Mary Vianney bakuit ka kot ver yangi vai pai vai sha ka jingarla ka bamut namaru John Mary Vianney bakuit wala treshitam ban yalam ekibriu shaka jinkuid mangiru ivei pai hakane ka porngi sange chi por ban kuslai halor ki pop jangi bau John Mary Vianney bakudin yasai nagabinda jangi
namaru kam id ya kamen siam jangi beriu bakin ya kendu bakin ya mar ya jisu ngiru ngentrang bakamen siam jangi kan ya kendu jisu haga jingkuit bangin brateli ala de shau jisu da ka baino ya ka jinglong janga pop Jisu bayit map yangi sai kud yangi naki pop jangi bara nga pala how blade on board bara pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakrao janga namar kata nga karpadi kamairia bakui kabayaisa kateisoti iaki angel bakiri koi badia pi ko himen ko para banduai nagabinda janga how try uplay jangi ublay badon bor baro nisne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Go try to listen. To nginia duai nagabinda baro ki lindo soble nagabinda ki bishop cardinal pabakoi jangi ngiduai karpana benda bishop bayi jangi Wilbert Marwain
but baro ki bishop baro ki lindo ki batre ha ka daizis jongi kumjuru baro ki lindo so blay but ki bishop jonga rikasigils ni duai ngi aiti kerpang iki baro ni duai ro naga binda ki bapangi bashitam Bau John Mary Vianney bakudi ni aside naga binda jongi naga binda ki lindo baro ni duai naga binda Father Nicholas Ipang by New York Cloy ka jingkhoi jingkhia ni duai ro naga binda ka family Bible convention ha kane ka sngi sai jain babaro kin manlang rangkat bat kemi ki pa bat ki kun bania shimenda bat ben pendimai ban yo jingkhoi jingkhia halar ki inga sembaro kawe ka bangi pelong kerpang ya kane ka family Bible convention ha kane ka sngi sai jain Koblei badon bor baro but by his name may ubala pelong ia wulindo John Mary Vianney bakui uba pela ha ka jing sherhem jungu naga binda ka jing sharai mensiam to ai ngi karpat ba da ka jing asylum ba ka nuksa jungu ngilla ban kring da ka jingi yala ki himmen ki para naga binda ukris ba rengkat ba ki nginyo ya ka burambam jikut da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba embar sensha rengkat bad me ha ka jing elong kawe jungu mensiam bakuin ublay genom la genom Amen. Kajing pulih na kitab Jeremia. Kaktin kabalawan hau Jeremia na utray. Kumne utray ublay ki Israel. Totho hakakot ikaktin baro ki bangalakren na pi. Naba utray uong kumne. Kajenmong jong pi kalong kaba amla pankot. Pagkajing mensaw jong pi kalong kabajur. Om don mano-mano banyak side nak benta jongpi. Om don dawai nak benta kajing mong jongpi. Om don jukun kia nak benta jongpi. Kiba i jongpi barok kiklet yepi. Kim sale yepi. Naba alalan share yepi. Da kajing tangon unong syun. Da kajing pensaja jodus mon barunar. Namarba kajing paman jongpi kalong kebakrau. Marbagi pop jong pi kila buntan. Te piyam le halor ke jingbong jong pi. Kajing pang jong pi kam ko chu. Namarbag kajing boman jong pi kalong ke bakraw. Namarbagi pop jong pi kila buntan. Ngalale yakine ki hapi. Utrai uong kumne. Hakimi ngan penmahabiang ikakanam kaburom jekiying jan Jacob. Ngan isn ki jaka shong jong u ya kanong ba an sa te biang halor kanong rim jong ka pagkayeng sim kaniyang hakajaka kaba kajuyen naki an sa mi ki jingruai aingu bat kisur jong kita ki balik kemen ngan penroy ki patkin om kendiat ngan penyo brom ki te kumta in omlong ki barit Ikon kikti jengki kisalong kum menandai. Badiakan hun jengki at penskem nakmat jenga. Pengansa pensajai gitu kibaban benyiki. Unong yalam jengki unsolong uwei nakihi. Unong sensar jengki unsami napden jengki. Ngan penju yu banwan hajan. Unsawan hajan jenga. Nabau ei uban nut banwan hi talade syanga uong utrai. Te pin salong ki pa jenga pat nga ngalong blay jong pi kaktin jong dry Isongo yaw blay Sam sispaar nomor nyospa kendai puar nyospa kendai puar ngirwai sam Ini kesam ngeroi antifon ke baar gidikot karsan kan riu terter. Dikot karsan kan riu terter antifon baar.
Asngap ko try kendra Jing dwai ki barang mi Juba biaki Kinting kerteng utrai Jai ben ribat simpertai Habate pat sion Un pen paula burong blay Asngap ko try kendra Jing dwai ki barang mi Juba biaki Utrai un kmi snake Jing dwai ki barang mi Bad unom tu iben Ya ka jing ker pachongki Wasap ku try kendra Jing dwai ki barang mi Juba biaki Entokane namar kapatengka bansawan Bubril bandangka unya roru yutrai Asap putrai kendra Jing dwai ki barang ni Juba biaki Entobu try na blink me arsudya kakendau Uskapadu pelat yaki blapen rembanya Asngap ko try kendra Jing dwai ki barang ni Juba biaki Kin suk syakri utrai Kin imslem ki kun kiktim Kin brakar teng utrai Raka surken utjongki Asngap utrai kendra Jing dwai ki barang ni Juba biaki Kijak ben riu baper Badi makiyatuli Kin wan bad na jenai Rahu try kang ujongki Asngap ko try kendra Jing dwai ki barang ni Juba biaki Alleluia, 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 alleluia. Ganang kajing syai jika percaya orang utrai uno babut yang undan kajing syai jong kajing im. Alleluia, 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 Utrai undon ringkhat bat phi Engkat bat piru. kajing pole na ka gospel bakuir katkum o Matthews. Kaburam hame katrai. Ha kata ka por ki Pharisi bar ki start ain kilawan sha ujisu na Jerusalem bar kila ong. Balaysha ki sindran jume ki pinkhain yak dustur jung ki longshwa. Namar kimthet yala kikti habaki bang.
Te ula kot ya upaid ba sya'u bat ula ong haki. Tos ngap bat tos ngutu. Omdei kata kabarung hapo kasintur kabapintingit ya ubrium. Henry kata kabami na kasintur kabapintingit ya ubrium. Tegi senran kilawan bat kila ong hau. Metip baki Pharisi kila ngomong haba kila yaus ngau ya kene ke jingkaran. Ujisu ula jubab manla ujin thung ya uba ukpa baneng junga umshim latung en jinrat no. Ino ya ki marway kilong kinong yalam bamatla. Telada ubriu bamatla uyalam ya ubriu bamatla baro arngut kin hap hakatliu. Ka gospel jongutrai Kajing roy ya me ko Chris. Kohimen ko pera. Bayir hautrai Jesus Christ mindaga sungi kadega sungi burom jongo John Mary Vianney Bakuit bat baro kabalang satala ka parte karake ya ka sungi burom jongi lindo kam kerpang ya ka sungi burom jongi parish priest bat kumjuru manla ki lindo bad ngeduai naga binda baro ki lindo satala ka parte lemba ka jingya side lem jongo John Mary Vianney Bakuit habangi puson halor ki jimpule mindaga sungi Hato ngilaniam banwanra yaka jingyasrim bad ka jingim kaba u John Mary Vianney Bakuit ula im haka jingim jongo habangi puson hakini kitin yosno don bon ki jingkermen kaba ka tin u bele kawanra hangi haka ju ka por kawanraru yaka jim maham yangi haka jingim mensiam jongi haka Kitab Jeremiah nungya tulupa ngiyos ngo warlada ngidon ki jimpang bat ki jimbong kaba omla ban koit dakano kenu ka dawai ka shin ka boru bele ka jinga ejungu bele ka jingi jungu bele ka pin koi dieng u Jeremiah wai jingkermen iki beriu minta pim hapadeng ki jimbong pim hapad renggat bat ki jimpang ka jing shitom lese pilong ki badu jingkermen namar ka jimpang jompi lese pila persham bun ki dawai ka shin bandup yo jingkoi jinghia henre pim bat yo jingkoi henre ka tinu bele ka ong ale tu shajan ya ubele pindam yalade hakamat ubele pindam yalade hakamat ka bor pin gya jungo bele pin so yo jingkoi jinghia kaba palat kaba pelaban mudur Kanikalanga jingkermen kabang yusno na ka jimpule baningkong. Haba po ya ka benda jang ka gospel ngiyusno ayu. Ngiyusno ba ujisu maham ya kibriyo bakay ya ka niyam kalong kum kaye kaba pelong habar. Kaniyam ka jinge ka jingriyo balay ya ka jingmane ubalay omde ban sakud ha ka jingle niyam habar. Palat ya ke jinglenium khabar ke jinglenium ke niam kadeban rung hapo jongi bun gibryu ha ke ne ke jikaba menda ke pelong ya ke niam ne ke jinglong dekot ha kano ke niam kalong ka rukam im jonki ne rukam standard jonki ban hangni jisu udang mane tenge yaki Pharisi pilong ki beri bakindiu yaka niam klamda don kano ke jingla haka mensiam jongi haka donu jongi jisu wong ka donu jombi ka tingit daki jingsiniu suda haba pidang reke bakindiu yaka niam klam ubale ka niam jongi kade benyai bat ka jingtre jong ubale hapo jongi lada ka niam jongi kalong ka kabab reke habar kata ka niam kata ka jinget kam shimlala ban tre hapo jongi kani ka dege jimmur jonga tin kabang ngilas ngap na ka gospel minda kasmi bun ke bri ha ka ne ka juk kabang menda ka jinget jongi ka jingdwai jongi ka jingleit mas bakoi ka jingmane ubale kamju wanra jingkala kalong ka external rituals ni on
kalong external rituals ngile na dong shadong habar henre kam jukta ya ke jingim padu jisu padu wong komno haka gospel ujisu wanra artiliki jinglong hangne kawe kabau jisu bu kalong jingtum jongu ble ba jingdum jongi briu jingtum kaba uble ulatum ba jingdum kaba kibriu kilatum hi yalade nanda ujisu wanraru yaka jinglong matla haka jingim mensiam jinglong matla haka mensiam jim matla haka mensiam jing matla haka mensiam kabau jisu kren kalong ka jing matla haka niam jing matla haka niam kalam tre hapo ka mensiam kane kalong ka jing ma jong ne ka juk larangi peisa udong jongi ngiyo i bun ki brio ki pendap ya ka rukam ya ka niam ga rukam henry ki tu ki ba pendap ya ka niam ga rukam omdon kano ka jingala hapo ka mensiam jongi haka donu jongi haka jingim jongi kabamot ujisu umshim peit ya ka ba peit ya ka ki ba pendap ya ka rukam ujisu peit ya ki brio rengkat bat ka jinglenium ka jingtuai jingmane jongi ki ba koloi ban jinrat ki ba koloi ban jinrat ya ki jingtung baro kaba makihi kilatung hapo jongi u John Mary Vianney Bakuid ulale yakane ulayarap yakibrio ban jinrat yakijingtung kaba makihi kilatung ha ka jingmane jongi ha ka jinglenium jongi bada ula perlot kumba kadar hadu kadhendriu kanda hakaben pinkudi ki brio naki jingtung bajakliya baro kabamaki kilatung kalam ke jimbi jongu balai bada ula perlot yaka por haka sendu plapo ula perlot yaka por haka ma sakramen bakuitam haka duan daki kanda nalor ba utreishitam katne ula don porro ban mane ya ujisu mane ya uble haka sakramen bakuitam haka duan ula don porro ban kinia ya ka jingkinia mas bandup yarapi ki buryu ban jinrat ya ki jingtung kaba kilatung maki minda pide ben kili ala de kai ka ne ka jingmut kaba jisu u on jinrat no ya ki jingtung kaba ki buryu kilatung ban ailad ya uble bantung ya ki jingtung jongu jingtung jangka beneng jingtung jangka parte jingtung jangka beneng kalong jingkui jingtung jangka beneng kalon ka kadon kalong jingsngewerit mensiam ka jingtung jangka beneng kalong jingsngewerit mensiam ka jingtung jangka beneng kalong kabadap da ka jingid ka jingtung jangka beneng kalon ka jinglong jangka jingmap bat ka jingisne ka jingtung jangka beneng kadap da ka hokas sot suda ka jingkuit sudah henry jingtung jangka parte kalong ka jing sarong jim betar jing auria jim brai jim bishni jing taraisniu bad jingya kajia bad baro ka jing sinio mano bawantung yakane ka jingtung jangka ne ka parte kade ubamen uksui untung ya ke jing sarong hapojangi jim betar hapojangi jim bishni hapojangi jing taraisni hapojangi ke jing tolot hapojangi jing jaitu hapojangi bad jing tung jambaning kadap daga jingid kadap daga jingisne kadap daga jingsne ritmensian u John Mary Vianney Bakuid ulay arap ya ke brio ban jinrat ya ke jing tung jangga parte bad ulay arap ya ke brio ban tung ya ke jing tung jong obalai jingtung jongo balai ngide bandon ka jingtung jongo balai hapojani ngi haben tumbun tili ki jingtung jongo balai ka hokasot ka virtues jingkoi tengin salam ki kon ke balai doid bado John Mary Vianney Bakuid haba ula wanning kong haka ars haba ngilecha ars ngiyoi ka we ka statue jong John Mary Vianney Bakuid bado we kinashin ram bari ukili ya ukinashin rang peni hanga ya kalindi sha ars ngan peni ya pi ya kalindi sha beneng peni hanga ya kalindi sha ars ngan peni hanga ya kalindi sha beneng minda pigi kinna
Buna pren jombi bide kinna ba wan mas ha kan ga step. Piki kinna pe don kawe ka benda banyale. Peni ya kilindo ya kilindi sha ars kalong ka mensiam jongi brio. Ars kalong ka mensiam jongi brio. Ki brio ki bala sakama. Ki brio ki ba ngop ha ka kalai. Ki brio ki la ngop ha ka jingdi kia. Ki brio ki ngop ha ka jing sarong jingim. Ki brio ki ba ngop ha ka jing betar. Ki brio ki ba ngop ha ka jing tarais niyo. Ki brio ki ba ngop ha ka jing jaitu. Piki kinna. Pideban peni ya kilindo. Ya kilindi siya ka mensiam jongi brio balapija. Habapi peni ya kilindo. Ya kilindi siya ka mensiam jongi lindo. Kilindo kin peni ya pi. Ya kilindi siya bani. Kane kadega kamaram jombi ki kinna. Kane kadega kamaram jom ki balahela sandru. Peni ya kilindo ya kilindi siya ka mensiam jongi brio. Wadnam peni ya kilindo kano kalindi kaba yalam yaki sha kawe pat kalindi. Ka kamaram jombi kalong peni barabor ya kilindo ya kalindi siya ka mensiam jongi brio siya ka ars. But ka ars kan kalalong ka beneng haba piyatrila. Ay ba ka jingduway jombi kikina kalong ka deban long kaneng. Lada pitung ya ki jingtung ki weipat kan sapoy siya ka jingjon. Lada pisya kinu ki jingtung bansan syari pi kan sa yalam ya piru siya ka jingjon. Siya ka jing sinyo, siya ka jing sosi, siya ka jingdu jing karmen. Henry lada pitung kum kini ki jingtung kabayatri lang badu jisu pide ban long kinna badon jingkoid pide ban long ki bangay badon jingkoid kanamba pilaban peni ya kalindi syaka ars peni ya kilindo barabor ya kalindi syaka ars peni ya kinyong yalam jombi ya kalindi syaka ars Treshitom ban peni ya kane kalindi haka jingim jombi kane kalong ka kubor ka ba pedeban rasya yung jombi minta kasni ngalong no uramba ngalong no longkumi ngalong no samla ngalong no kinna ba peni ya kilindo ya kalindi syaka ars syaka mensiam jombi brio lese piwan ya lam ya ki brio syaka kilindo bakindup ya kendu jisu pi duwai na gabenda kilindo bakindup ya syaka lindi syaka ars barabor kane kadega kamaram jongi bangi pidi manlong haka jing treshitom haba pipelod ya ka por jambi haka mat ka sakramen bakoy tama ka duwan pin kalalong kum kini kikun ba peni ya kalindi ya kilindo sya ars kalong ga jaka u John Mary Vianney bakudulatre haba ula poining gong ka ars kalong ga jaka baki briu kila pelut ya ka por haka jing kelim syaka jing syad kemen pormi syaka jing kalai buat kim ju rung shu syayi mane pinban ki rung haki club night clubs buat kila pelut ya kapor haka jing ya kajia Henry habau John Mary Vianney bakuin ula poisha ars ka kalalang ka baneng peni yang lindi sya ars ngan peni yapi ya ka lindi sya baneng duway nagabendakane hadukat no piki kinna piki bangait pi peni yakilindo yakilindi syaki ars hadukat no pi perlut yakapor ban duway nagabendaki lindo bakindup yo I yakalindi sya ars kane kade ka jingkot mendakasni kadbangi rake yakasni burom baroma peshim kia yakane ka jingkot jongo jisu nga ngampat peni yakilindo yakalindi syaka ars mendakala dai kala jingkot yanga ban peni ya kalindi sya ars perlut por hakamatu jisu wan duwai hakamatu jisu wad numtung ya ke jingtung baja klia hakadonu jombi jinratno ya ke jingtung baja klia tung ya ke jingtung batimai kabalang ka jingisne jimap jingsne warik mensiam kabalang kalindi syabane ni duwai na bendakan ya ke jingai hakane ka sngiborong jangu John Mary Vianney bakuin jisu bayit karku kardo yangi pensle yangi babaro mangin kalalong kikun kiba yalam yakiwe syaka jingshai kiba yalam yakilindo syaka ars
Kibak tre nakabenta ka jing kuit. Kiba jing rat ya ke jing tum baja kelia. Kiba venglut ya ke jing lom matla. Kenamba arngut ki matla kibam laban yalam iwe. Ngi kelalang ki kun kiba syai ki kumat. Syai ka donut. Kuit ka donut. Ban yalam ya kiwe syaka jing kuit. Enyaro ya utrai Jesus Christ. In plai ka jing eight jungi. Ngangit. How How blay, blay, Wabaton Wabaton, Bor Bara, Bara, Nong Tai, Kapanang, Wakandel, but I disagree, Sukun, Marway, jungu. Utrai jungi. Yau bala puna men sim bakui. Yau bala kana ka Maria teisoti. Bala shale bain hapo Pontius Pilatus. La sanar panayawu. La yap la tep yawu. Ula kiasha ki bayap. Hagas ni ka balay ula mi padna ki bayap. Ula kiu shabening. Ushang shakamon ublay upa abadon bor baro. Nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap. Ngangay kau men sim bakuit. Haka balang Catholic bakuit. Haka jing yasilok iri kuit. Haka jing mapi gi pop. Haka jing mi pat ke do. Daka jing imbam jikut. Amen. Ablay ko pa. Haka negas ngi buram jangilindo. Ngi wanra baro ki jing dumu jangi. Nadu ka balang hadu ki bangay. Karku kardo baro ki jing karpan. Kabang ibu hakama jame hakane kelimap. Nagabenta pa bakuwa jangi. Poblio. Bakatsa, bat namataki Cardinal Baro, Bishop. Iduay na banta jongki, bakin dapar bodo mensim jong blay, bakin angla banyalam, ikipa jong blay, bat ya kabalang hakan ikas laperte. Ngi kerpa dia meko try, Ngi karpa di meko try. Nagbenta ki lingdo setelah kepertai, ki lingdo hakan ikas diocese nong stoin jongi, bat kerpang nagbenta Kiling dog betray hakan ke parish jungi hakan ke retreat center tai Father Jovi, Father Lijo, kumjuri Father Nicholas, oblay try kunrat ai ki ya ke jingko jingkia, pat ke jing start ke jing champang, ban ai ujisu hakan jing im jong ki rungai baro, ki kerpat ki meko try, Ngi karpa di meko try. Iduai nak benta ki samla shenrang bat kentai. Ki badang pen krek yalade nak benta banlong ki reuniam banlong ki lingdo. Iduai pamaki kinla ban yalek persyai kita jing pen shoy baro. Bad bakin yo ya kabor ban yai nek ha jing khot jong blay. Ngi kerpat ya meko try. Ngi karpa di meko try. Iduai nak benta ki papang beshitam baro. Ki badan higi jaka sumar baper. Bad ki batia pang higi yang kisem. Ai lumba ke jing sai jong John Mary Vianney bakoi pamaki kin yo ke jing ko jing khia kham tam ke jing ko jing khia bakan jaman sim ngi kerpat yemi ko try Ngi karpa di meko try. mi duai na bentai jong ibaro iwe piwe ki bang yesi mentai ke mas bakoi ha ke step kita ki pam semlala kat bat ngi to ai ba mangi ngin long kita kinong Christian ya kiling do ling ba ki jing duai jongi I kerpat dia meko try. Ngi karpa di meko try. Ablay ko pa bas buon bayi sene. Pediang ya kene ke jing karpa jangi ki kun jame. Bamen pen gandang ya kene ke jing duai. Bamen pen seiso ya kene ke jing duai. Bamen ra ya kene ke jing duai. Syaka senda jame. Bangindup iyo karhai ke jing garku nabening. Ngi pan ya kene dau Chris utrai jangim. Amen. Laispa nripusa. Laispa nripusa. Iwanai guya mitrai. Iwanai guya mitrai. Iwanai guya Shimune uku bangi terwame Toshim kani kawan ni ai sabayame Tup yang putra ni cintawa ni ai
Toya duai ko kemen ko para baga jinkenia janga ba jampi. Kallang ba priang khon hau blai upa badon bor bara. To try putting in Kenya, like Jongpi, like a Banta, Jiro, Kaburam, Kertang Jongu, Kachimantoyangi, but a Kapalang Pui Jongu, Baro, Kaway. To priang ikar part ko try ya ki jingterwa bangila wan bu halor ka duan jamme. Hakenega sneak and ma buram yawu John Mary Vianney Bakuin. Bakumba mela pinkop yawu dakaburam. Menai lemba kinega jima ya bakandang. Ya ka jimap e jamme hangi. But ke jingker ku kerpang halor ke lindo baro. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim. Renkad bat piro. Token tiu yala ki donyor. You can do a geisha utrai. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Kai sham hawk bat kadei. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai. Kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka ban aingu yame. Ko kinrad ko pa bakuit ko blay badan bor bat bam jikut. Lemba utrai jangi u Jesus Christ. Namar. Kumba hakas ni buram janguri kui jame. Wo John Mary Vianney Bakuit. Me ai jinkamen hakabalang jame. Kumdaru me pinkalai niaka. Daka nuksa janga jingim bakui jangu. Me ke kai yaka daka kandin ga jingyalab jangu. But me ai haka yaka jingyada jame. Kum ga jubab yaka jingdawai jangu. But namar kata. Rengat bat ka kinhon jangi angel bat kirikoin. Ngirwai yaka jingrawai janga jingaro yame. But ngipen bana kalem sangem. Baku, utrai ublay ipai, pengperte sawada kaburam jami. Hosana, Hosana, turai ublay sajong, Hosana. Kohimen ko para. Tongin duway na do ka donod babara mangingin dap da ka boro men siem bakuit. Bangin jinrat no yaki jingtung basni bara ka bangila tunghi mangi. Bangin do pediang yaka jingay jang kabane. Iduway na binda gilindo so blay baro. Satala ka parte. Kumba saulak sanpu hajar ngut kilindo rengkat bat ki bishop ki cardinal badu pabakuit. Iduway na binda Father Nicholas parish priest jangi bay niyo ki jingay jingya klay. Iduwairo nagabenda ki bapang ki basitam. Iduwairo nagabenda ka jimpensle bakan roy hal apo jangi bay. Dashisha melang ubakuit ko try katamay jang ka jingkoit barom. Namar katangi karpadi me to pen kuit pen gandang yakini ki jingtarwa jangi da kabapayo men suyam jame kum ga umjer halo jangi. Bakin kalalong iyangi, kamet bakas nam, jangotrai jangi u Jesus Christ. Hakapor baladino yavu, badala kamons ngabha ula pediang yaga jing shashitam, ula shim yaupu, badaka baingu yame, ula kedia yavu, badulai halage senran u ong. To shim batobam nakane pi baro, namar kane kalong gamet janga, yakabenaiti. Nagabenda jumpy.
haka ju keru kamenda lalaya bam ula shim ya kakuri bada kabai ngu biang yame ulaya ka halage senran uong to shim to dina kane pi baro na mar kane kalonga kuri janga snam janga jonga jutambati mai bad bam jikud ya kaben pen mi naga benda jambi banaga benda ki babun naga benda ka jimap igi pop to leya kane ban kan mau yanga ko snam bakardo jongo Kristo pen kud ya ke men siam hadim pen kud pen koi pen kiai ke bapangi bashitam bara ke bashimenda ka ne mas bakuid ya dai ngi nau bamen nau tsoi Kajing maya jong ka jinget Kata sin bangi bandu ne yuku Bari dina kane kakuri Iben graya jing yap chong ni kotsai Tadadu Namarkata ngi ke bapen mendaya ke jingya bar ke jimi pha jangu ngi tarwa hame ko tra yo pu jang ke jingim badia ka kuri jang ke jim penim ngi dai ngu aidam ne mar mala nyu yangi ki babit benia hakama jamme badban shakriya me da ka bas nge veret ngi karpad me bangi ki bayo benda hakamet badgas namu kris ngi long ke bela penya tele khave da umen siyam bakoin Token mau kutraya kabalang jongme kabala priyang hasatla ka prathai barto pinjana ya ka jingit rangad badu liyo paba kui jongi ibil bat marvein bishop jongi barbaro killing do barkiruniam Token mablam ro ikhin man ki parashin rang barkin thei kibala yo tira ka bakarman ya ka jingme pat bar ya baro kibala cloud no ha ka jingis nei jongme top diang ya ki shaka jing shai ka khamar jongme tois ne yang baro ki karpad ya me Barangard bar kamaria te sudi bakhuid kakmi jong oblay u Joseph bakhuid kurim chongka ki apostol bakhuid u Francis de Sales bakhuid u John Mary Beni bakhuid barbaro kuri khuid ki balapin ngo bhaya me pateng la pateng gindup long ki babit bani ben thalem haga jingim bam chugut bar bangini yaro bar pindon borom yame dau khun jong me u Jesus Christ Dau lembadu badhau kalong hame uble upa badan bo hake jingelang kave jungamen sembaku baro kaburam bad ka jingyaro junom la junom Kohimen ko paratong induway kumbaw Jisu lahi kaya ngi nagabinda kilindo soblay baro. Iduway bakin imhaga jingkuy. Iduway baro ki pay ringet kin imhaga jingkuy. Iduway nagabinda ki bapangi bashitam. Iduway nagabinda ka family Bible convention haga negas ni sayjan. Buun ki ingas engin wanlang bat ki kun ki tiba dupa ki mi ki pa baro. Bandu pentim mahay ka longing long sem. Ay baka jingang nur jong Jesu kanang urlong haka jingim jong babun ngut ki bawan haka ne ka convention pakindu pendi mahi ka longing long sem jong kopa jongim ba happening ka long ka bakui kerteng chame kanwan ka yima chame ka long ka mon chame hakin do kumba happening to ay yang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasni ba to map yangi ka rengkhang jongi kumbangi rongi map ka beles new yangi Wadwadelam yangi siya ka jimpan shoy, Henry tapalait yangi na ka pasiniyo. Topalait yangi karpat ko try na ka jing siniyo baro. Haka jing spoon jame, to ay jing suk jing sign hagis ngi jangi, krambada ka jing arap ka jing isne jame, ngilait barabo na ka pop, but nginyo jing ada na ka jing jinjar baro. Kadba ngidang ap ki milindi ya ka jing karamen bakuid, but ka jing wan pal jungunong penim jangi, u Jesus Christ. Namara ke chungme ka long kaima, chungme ka borbat kaburam, chinom la chinom. Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. What pay digi pop jangi Henry ka jingay janga balang jame.
Bad haga jing spoon jame, tai hakaya ka jing suk, bad ka jing yatele kawai katkum kamon jame, mame uba im, bad basensha, genom la genom, Amen. ka jing sukutrai kandon barabor rengka bad pi, Rengkal bat pi. dap daga jing idu Kristo ngini ay markelia. Kukun lang berubah, bikin kita percaya, terus kau senayangi. Kukun lang berubah, bikin kita percaya, terus kau senayangi. Hakumi ukun lambro jeng uble, hakumi ubakit no ka pop jeng ka parte, sukito ke bala korsha ka jinga wai jeng ukun lambrot, Kenraad kamlang wisung hau kemendrung kebijing tengah. and ratio ka kati Sip jeng tengah kiai. kamet berkesnam jeng kris kan riang isya ka jeng pam juga.
Jisu ko play jonga Jisu ko lo jonga Mewan ban yanga Namar me ichisha Ablay usim jonga Badukin rajonga Adur kumidon, adur kawan midon, ublay uliw pura, unang penincangan, namaniyami, bagayami, Jisu ko blay Jisu ko lo jonga Ching tian jonga melon Ching shan jonga melon Shajai na ming asir Shajai na ming angwir Namaniyami Banayami Jisu ko blay jonga Kotrai Jisu karko kardo yang iben slay yang ihagani kasni buram Jungu John Mary Vianney Bakuik ben gandang ya kiling do baro haga bangilayo pidiyang ya me haga communion Bakuik communion ministry hindi buram yang iway pay bangin dup long ge bayat trilang bad ka balang baro kawai ko Jisu bayi bangin dup yalam ya ke ministry bala pija bala sakama sha ka jingit ka jame karko yang iway pay ben goy ben kya ge bapang ge bashitam baro Ya ki bapang ki bamdon ki lat kalindi lamba ka dawai ka shin Jisu menang tre borba hapo jangi haga met ka part jangi bakin de pio ka jingoy jingia da ka bor janga bane ko Jisu tay ki bhar hallelujah 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 Jisu 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 lamba ka jingdoya silem janga John Mary Vianney Bakuit karko kardo yangi baro karko kardo ya ka balang baro ka vai karko kardo ke lindo soblay baro karko kardo baro ke mensi bala pija bala sakama again one pai shame ko Jisu 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 hallelujah 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 Jisu 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 To nginia Dubai. To ay baka jingyo bindana ka meet beneng ko blay badan bor baro. Kan pen skem bat kan pen roy ya ka bor na beneng. Habaru ki ba wan pen don buram ya wo John Mary Vianney Bakuit. Kanambangin ri kendong kalam pen tobria ya ka jingate bala ay hangi. But ngin yay siya prang hakalindi jang ka jimpenim. Kaba mela peni hangi. Daw Chris utray jangim. Amen Utray undon reng khad bat pim. Rengka bat pir Blay badan bor baro in karko yapi. Uppa baru kon baru men sim Bakuit. Amen Ya leisuk ban penbana ka kubor babha jang utray da ka jingim ga jampim. Yesu ya play Lai spakat kendai Marwe
Malayai nes punya pi Toya saka jingi jonga Kaburam hok pa berkun aman sim berkun Baralang haba menikong Kuncimutal baraboy jinam amen Kurun kita majisu Kumara kami jing siolem John Mary Vianney berkun Kau keengel berkira kuit bara Haksteng pa berkun aman sim berkun amen. En je rooi try Jesus Christus.